Bonjour, on va vous expliquer comment on a fait pour réussir à avoir un t-shirt avec notre propre logo du musical et comment créer un logo adéquat. Com ha de ser un logo? Un logo ha de ser un disseny senzill i visual que siga fàcil de memoritzar. Carlota va crear el disseny guanyador del logo del nostre musical. Los pasos que nosotros seguimos para crear la camiseta de nuestro musical fueron los siguientes. First, create a design for the t-shirt. Elegir una samarreta bàsica per a poder ficar el disseny. Conseguir una serigrafiadora y la pintura adecuada para poder poner el diseño en nuestra camiseta. Acoplar el diseño en la pantalla de la serigrafiadora, fijar tinta en la banda de la malla y presionar sobre la samarreta. Oh, no t'havia vist. I aquest és el resultat de tot el procés que m'he explicat abans.